turi ku isaa 9:20 i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi, isaa 10:20 i Dar es Salaam muri Tanzania n'i Nairobi muri Kenya ndetse n'i Kampala mu Bugande, ariko kandi ni saa 7:20 ku masaha ngengamasaha ya GMT. Aha turi ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Twari twaje kumva icyemezo cy'urukiko ku witwa Dr Emmanuel Nibishaka n'umugabo wari umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Dr Emmanuel Nibishaka, RIB yatangaje ko yamutaye muri yombi kwa 22 Gicurasi, ariko kandi uyu mugabo yafatiwe mu gihugu cya Kenya i Nairobi muri Kenya. Niyo mpamvu twe tuvuze ngo ni saa 10:20 Nairobi muri Kenya, ni hamwe mu ho yafatiwe, aho yari yaratorotse. Umugabo icyari cyamujyanye n'iki? Ajya gutoroka yirwanyeho nk'umugabo nyine, akoresha inyandiko mpimbano kugira ngo asohoke igihugu, aragenda. Yari agiye kubera bamwe mu babyeyi yatse amadolari. Umucamanza yavugaga mu madolari yose hamwe tuyakusanyije ni 22,000 hafi by'amadolari yagiye yaka mu bihe bitandukanye, aho yizezaga abo babyeyi n'abantu ku giti cyabo ko azabashakira visa zibajyana muri Amerika, muri New York. Uyu mugabo ayo mafaranga akora application cyangwa se applyinga, yavugaga ko abo bantu bagera kuri 7 bazaba bitabiriye inama izabera i New York, ariko kandi buri muntu yagendaga amuha amafaranga hagati y'ibihumbi 7 by'amadolari na 4 ndetse na 2 kugira ngo bihure n'ibihumbi 22 yagiye yahabwa n'abantu batandukanye kandi bakayimuha kashi mu madolari. Nyuma yo kumenyekana ko hari abantu yakoreye uburiganya, ari nayo mpamvu aregwa icyaha cy'ubwambuzi bushukana hakoreshejwe uburiganya, gikomoka kuri ayo mafaranga yahawe y'amadolari kugira ngo ashakire abantu visa. Icyaha cy'inyandiko mpimbano gikoresha ku nyandiko yakoresheje ahunga igihugu ajya i Nairobi. Dr Emmanuel Nibishaka nyuma yo gutangaza ko yatawe muri yombi, birumvikana procedure zihita zitangira. Yafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Remera. Uyu mugabo yagejejwe bwa mbere ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kwa 3 Kamena, hari kwa 5 mu gitondo. Amenyeshwa imyirondoro ye, yamenyeshwa ibyo aregwa byose bitunguranye bitamenyerewe, we yaburanye yemera. Uyu mugabo kandi ubwo umushinjacyaha yavugaga imikorere y'icyaha, we yahawe ijambo avuga ko ataje kuburana, ahubwo yaje gusaba imbabazi no gusaba urukiko kumuha amahirwe rukareba ukuntu rwamuha umwanya rukamurekura by'agateganyo, akareba ko ashaka amafaranga akayasubiza aba bantu yayatwaye. Yasabye ko yarekurwa by'agateganyo kuko afite umwirondoro uzwi, ko kandi yiteguye gushaka amafaranga yatwaye abo bantu mu bihe binyuranye akayabasubiza. Ariko umushinjacyaha agaragaza ko atizanye, ntabwo ari umuntu wizanye ngo abe ari mu butabera yarizanye. Yarafashwe afatirwa mu gihugu cya Kenya, aho yari mu nzira zijya muri Australia kugira ngo nyine ahunga ubutabera. Birumvikana uburiganya no gutwara abantu ayo mafaranga. Umucamanza yavuze ko mu rwego rwo gukumira ibyo byaha n'ikindi gihe kugira ngo ntibizagaruke, ari ngombwa ko uyu mugabo akwiye gufungwa kugira ngo bibere n'abandi akabarore. Ntabwo ari kenshi ko umuyobozi uri ku rwego rukuru nk'urwo rw'umuyobozi wungirije yakekwaho icyaha cy'ubwambuzi bushukana bukoresheje uburiganya. Nta nubwo ari ugukeka, nuko mu mategeko nyine iyo ikintu umuntu ataragihamywa n'urukiko, yaba ari RIB n'abanyamategeko bavuga ko akekwaho, ariko nyiri kubikora arabyemerera, yagaragaje uko yakoze icyo cyaha, ko yizezaga abantu visa, kubaha amaviza. Bamwe mu bo yatse ayo mafaranga bavuze ko yababwiraga ko ari ambasaderi. Nabo ni bya bindi bavuga ngo by'abapfu biribwa n'abapfumu. Umuntu ni umuyobozi muri RGB arakubwira ko ari ambasaderi gute? Ambasaderi harya we yaguhesha visa ijya muri Amerika? Ni ikintu cyo kwibaza. Bano bantu barebwa amafaranga n'abantu banyuranye, reka tuvuge ngo ni ubwescoro, nabo nibajya kurekura ibihumbi 4 by'idolari, 5 bikagera kuri 7 cyangwa 2, uburekuye miliyoni 7 cyangwa 2, ntabwo ari amafaranga make. Ariko yenda kuko yari ari mu nzego z'ubuyobozi, birashoboka ko icyizere cy'uko ari umuyobozi ubwacyo cyatumye abo bantu bemera gutanga ayo mafaranga. Ariko mu cyumba cy'urukiko twabonye hari abantu bari mu cyumba cy'urukiko baje kumva isomwa. Ntabwo bizwi niba ari abo mu muryango we cyangwa se
ari abahemukiwe, ariko kubera ko babonaga turi abanyamakuru umenya bari kutwegera bakatubwira ko ari bamwe mu bariwe muri iyo nkubiri y'ayo madolari. So ntabwo batumye tuganira nabo, birashoboka ko ari abo muryango, ariko mu cyumba cy'urukiko ubwo umucamanza yasomaga icyemezo cy'urukiko harimo abantu biganjemo mu muryango we. Saa 8:30 nibwo umucamanza yinjiye mu cyumba cy'urukiko n'umwanditsi w'urukiko. Ubushinjacyaha ntabwo bwari buhagarariwe, yewe na Dr Emmanuel Nibishaka ubwe ntabwo yari ahari. Nta nubwo kandi twagize amahirwe yo kuza ubwo yaburanaga ifunga n'ifungurwa, tuba twarafashe amashusho kuko yaraje. Ubwo yaburanaga yari ahari ndetse n'ubushinjacyaha bwari buhari. Umucamanza yasomye icyemezo cy'urukiko bitari munsi y'iminota 30, ariko kandi ari nabwo yahise ategeka ko kubera uburemere bw'icyaha akurikiranweho, kubera ko icyaha akurikiranweho gihanishwa hejuru y'imyaka 2, kubera ko nawe yiyemerera ko yagikoze, yahise ategeka ko uyu mugabo afungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ya Nyarugenge. Ahabwa iminsi 5 yo kujuririra icyemezo cy'umucamanza kugira ngo arebe niba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwazamurekura by'agateganyo kugira ngo ajye gushaka ayo madolari 1000 bigera kuri 22. Ntabwo ari inkuru yavuzwe cyane nk'uko mu minsi ishize inkuru z'ibyamamare zavugwaga ku mbuga nkoranyambaga cyane ziganjemo YouTube. Niba ari uko ari umunyapolitike simbizi, ariko twemeye ko inkuru zose zivuga ku butabera tuzajya tuza tukazibabwira. Yewe nanajya mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nabwo tuzababwira uko yaburanye, kandi nitwandikira urukiko rukatwemerera ko twamufata amashusho n'amafoto muzamubona. Twe kuri iyi shuro impamvu mutabonye amashusho n'amafoto, ntabwo twandikiye urukiko. Impamvu tutandikiye urukiko ntabwo twabimenye. RIB iyo yataye umuntu muri yombi uri ku rwego nk'urwo rw'ubuyobozi ibishyira kuri Twitter. Urukiko rw'ikirenga ntabwo akenshi bajya bashyira abafungwa ko bazaburana, ariko ku nkiko aho azaburanira aba yafishije ko azaburana. Nituzajya tumenya ko umuburanyi aburana, tuzajya twandikira urukiko duce mu murongo wagenwe ujyanye n'itegeko mu ngingo ya 71 isaba gufotora no gufata amajwi umuburanyi. Nitwemererwa tubikore, nitutemererwa dufate ikaramu twandike twumve ibyo ababuranyi bombi bavuga. Ntabwo abantu bari bazi ko Dr Emmanuel Nibishaka yafatiwe muri Kenya. Yafatiwe muri Kenya ashaka kujya muri Australia kubera icyo cyaha cy'ubureganyi yari yakoze, ariko kandi yageze muri Kenya akoresheje inyandiko mpimbano. Uko yasohotse igihugu ntabwo mbizi, bizamenyekana mu mizi. Nawe avuga urugendo rwo kuva Kigali Nairobi. Icyo tuzi nuko yagaruwe yageze muri Kenya. Murabizi ko hari umuryango witwa Interpol, n'umuryango w'abapolisi, polisi mpuzamahanga ikurikirana abantu baba bavuye mu bihugu bimwe bakajya mu bindi bahunze ubutabera. Ndatekereza ko ariyo yamugaruye. Reka tumwifurize, tuvuge ngo tumwifurize amahirwe masa, ahubwo Imana imworohereze. Urugendo yatangiye kuva igihe twe twabimenyeye ko afunze, nubwo RIB yavuze ko yamutaye muri yombi kuri 22, ariko sintekereza neza ko aribwo yafashwe, kuko hari urugendo yakoze ava muri Kenya agera i Kigali bona kubyemeza. Reka tuvuge ngo Imana imworohereze, ariko kandi nanone ubutabera bugomba gukora kugira ngo isi itariho ubutabera cyangwa isi itariho abacamanza n'abanyamategeko byadogera. Niyo mpamvu no ku gihe cya Mose hari abanyamategeko. Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni Jaras Official mu gisata cy'ubutabera. Njyewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Imana ibarinde mwese. Gahunda zacu zirakomeza kandi nakagaruka. Twishimira ko mwatweretse ko muri kumwe natwe, kandi turabemerera ko ikijyanye n'inkuru z'ubutabera kuri iyi chaîne, ndetse reka n'urukiko rw'ikirenga rubimenye, n'ubushinjacyaha na RIB n'izindi nzego zose z'amategeko. Ntabwo twe tuza mu rubanza kuko rwavuzwemo icyamamare. Tuza mu rubanza kuko ariwo murongo twahisemo. Tuza mu rubanza kuko ariyo ligne editorial twemeye gukora. Nubwo dufite n'ibindi biganiro dukora, ariko biri priority ni imanza, ni inkuru z'ubutabera, by'umwihariko inkuru zose aho tuzimenye turazikurikirana mu nyungu rusange. Aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, niho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri. Mpora mbivuga ngo nta fasi y'urukiko rwisumbuye rwa Kicukiro ibaho. Niyo mpamvu umuntu yajuririra mu rukiko rwisumbuye
rwa Nyarugenge. Ibiganiro byacu nakagaruka, kuri kamera ni Keve. Imana barinde mwese.